Sorry rong ingdeng cricket thom mahang ketek arni katalon pon. Lasong sa tumi ni phai cricket thom mati jong achiklo surhini rang korap hobogajan tauna dung head. Sorry rong arat do anpen public meeting mate interaction meeting sitami padopon. Anpar ta bang long aluhia manten nang sitong don age hai Roland Killing Karbiang long DGP President Philip Teron Food and Civil Supply Board Chairman Lapen Khorsing Timing Labor Board Chairman kethe kidinga tum titong dun si mesen me epen maya long jumisen alam the rat ahong jai along lam the jai pon bangso jai mek mesen pen pacun pon long lo laki pining aningkan RC komite tumpen cipaduk pen ajok si mesen pen pacun pon long lo borjan pen milik tuma phirangke biren tiron nang kilo birta time news dipu Toprecho arong amhan kapatek arani katabon pon ala bangso jai mek pathak bang nang kan kate Trangsi pini perangke bitung lamban chorokwarlo pini labangso indeng cricket home sot bichorong amahan ke thek talon pon mate achese ke chadang pon pini ajai ne kedap or high drop pen lo or high drop abang marathon race kamelang tunggi pon tapen ini indeng bangke pini litung la don bikang ku lapen chakai kang ku kami ke la so pi bangke sot bichor milu angpada karbiku ko milu kitai ajai ne ko pon la so pi bangke litung la rong isiang bong pinang anda kete kere pinang lo pinang andong ang bong leader sa tonggan apa de la da ka rong pen kapre kachari di tang pen da ko nang tang tang tu isi achievement di long tang tong nang kami kalse gai ni la song bong si rat la pen kapre leader sa bong kapen la na ki man tang tu ting tang tu kapre achievement di long tang dong pen la masu kan tu nang magai tang lo la so pi bang ke pothot ako Sobitu youth club tumben cepatit di konsi aku lalang ditumbang ke pini lalang so marathon race baswa keding penolong lang nitung prize distribution sama baso pi kejosi bang litung pini bang ke rada maiki kami litung laso along siding nanti lasi rada maiki long litung kacupakon rek lake alumi sarpo ke litung marching home honorable Dr. Tuliram Rohan CM Karbiang Mas Council lang nitung chief guest hanga Lakson taksi guest of honor lo bangke man gedo Amar Singh Kiso MP Lakson taksi ini tum kacin hon local MSC yang pada IM so Jerome Hanson along MSC Lakson taksi PIP kadong terangki sebagai MSC kami lang itu pesan kalau ni sabu ketika berkas dan menciptakan ini kami Bitung tanggal minggu oya ke, nanti alang itung bangbi napali unidet kami ke bang tenglo, pinangan itung dapin di otak ini kami kiri pandang dulu. Si solong kini nang cekong don nak yang mengejong kami dulu, dak saya Roland Killing, alang i presiden lah. Person taksi board chairman saya Philip Teron, person taksi dak ini dak dapat jahoi apa ada saudari saukaman kami pandang dulu, promosi dan dak cultural organization those social organization akan kapre da tema tungkini da adi dojan pinidak social workers nanglo kapre tanda pini chitong munsi rata mai pi mission akan pini apen almi da pini pinang chitong lo kasolong kan pini mission ni akan ding pamang kadok be rata mai pi tang net kan bangke non bangke kicu yun kadok kan tisik bongo taso pi bangke pining be bang letom la lunsi pi gaman baca pada do lake mongorsing tingna rogra pada binong timo pada lina teron pi pada kison teron apenda rong isi tu mo lake Michael Longpi dulu Longpi lang itu municipal pinong we labang so invited artist bang ke chokapon lo lasi pinong we cultural nights kami itu mission miatkan sin itu talon pampo kapten mohet kami paklang polo sining karong nili kacuro lam selas tupo Piluma plong te litu ma jagding plui pen sot licho arong mata rat ma kimang lake litum long le pata long nang ji lasi laso ki long ni phan pinangan bo ilo da rong asar penang lo kapre dak sot licho a committee tum na bo ilo kadu berata bo ilo ilitum apor masap so technical along asap buki on i chat ajo ini tingi bangke la bangso long le pata kami ron pon binti dal setame ning ki bini ala we lake alang litum insurance nang pilo next month January 11 bangke labang so ilitum hal 2.0 por bini ke mang nang ilitum han kami na ron pon rek po lam cha dolo tapen hini lam ke ilitum arong hanap kanong mo kami tulong arai diet scheme kan lake
ladak sodrichu tinieli pen Gandipuran 4 km. Last time ilitum kaching hon ladak Karbinglong tun Mars Council CM Dr. Ram Pendanglok ilitum local MEC ang pada IM Sorjo Romphar Pendanglok dak pinangan tuman alang litum han cururi yone alang litum kabor ijo nya si pinila so bilta kemi tanang lelo tapen grat ka citu pen tami pini siali long lu pusi pininding tedolo anu la Ini dan Sodrijo Klamalong ini rong sengget pen ini kan kriket home icok lo ini lah bangso arong along nihang Karbiang long itu kajan sabti pion angkong ke ikenai arong lo tapi lah sorong along abangke ini Karbi ingong amai long kri ini Karbi tuan setame dake dolap lo sila sorong jadi kacing rumah rong lo tu si lapen pendidikan kre kitom kicok ana bangke ladak sini sorkar pen setame pini si penisi development ta nang lebong lo aso joni pini rong setame pini klare karbon si kit long lo kasi non la so teng yong si sorkar pen alang bom lapen tu kit higiding tu manta celang don bom celana don bom lo pulutan ke labang sorat labang sorong abang ke mo ni sige kacing tu nai rong si naman tu lapen tu ada kacing ri nai rong tu si nang man tu kasi ning kelo so tu ka rong asal cenglok amekar tu panan sitame jadi cenglok tu panan sitame ini ning ke sige la sorong abang ke karbiang rong nang bom ke laret karbon cingkrunai mantu si bang sorong along bangke long le pata sitami avelang tas nang itum la council lo nang pen kamata pondo ma la sorong pan pota palong dia pan adon dia pan program isi pota pilong lap dia pan kiceng pen sitami nilita kacirap dulu nilita la sorong along amekar lo itu nilita kiceng pen kacirap tu nambang lo pol kasi labang so arong apan anu ti napan ta putai palong lap dia pan first phase second phase langsung bifam gitu dulu kasi labang so bongan setami non nilika cini no teng pulutan te first phase itu mana panambang kayak kita long lap dia second phase atau palong lap dia ini jong si Karbiang lo kan mas konselasi yang mempertina simbolik kita mangkotrok sampai kini kiron poni pangkat kasih kon dulu kita me pini alangli saya andeng gitu pena jok masih alangli bang citong kita lo kita me non kiwang di Januari tarik kri siarni labang su ko pini kiman labang su second phase lo produksi lah sorong panam pantahan kon produksi kita pakai pijit ko ron kon sini ko labang su tuar kita me lanon milimetan ka dolo filiteron ka do dak pini tapi Karbiang lo termas konsilas IM sujurong faro dak bordan nilituma armisi lo nilitum banget komsi labang so atuar last finalize kuri final kuri hor mangen nilitum banget kok dak dulu selesai itu dak cek dan ukuran itu kita diskusi labang saja kita atuar IRBF labang so Pujalaban tapi dulu betul Tony masih CM Dr. Ram masalah ini kalau lo suatu waktu lamon yang pengen ngomong masih Reko dan yang Reko sih klaim pola kita